أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala hamd sanalarimiz bo'lib, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat sharifalarimiz erishsaydi. Amma ba'd. Albatta jamoat, gunohlar bizning eng muhim a'zoni, yurakni yo'qqa chiqaradi. Ham albatta har birimiz uchun agarda biz gunohlardan yiroq bo'lsak, bu bizning ruhlarimizga ko'proq shifo bo'lacak. Allah subhanahu wa ta'ala bergan aql ul nur. Gunohlar bilan kishi ul nurni qorong'ilik bilan qoplaydi. Ham albatta agarda nur yo'qqa chiqsa, jamoat kishi zaiflanadi. Allah subhanahu wa ta'ala aql bilan yurgan kishini, aqlli kishini bir qachonda qoldirmas, chunki aqlli kishini Qur'on gunohlardan saqlar. Iymoni gunohlardan saqlar. Ana qabrda yotgan mayyit o'zining misoli bilan shulay gunohlardan saqlar. Qiyomat kun turida o'y fikrlar shulay bizning gunohlardan saqlarlar. Ham albatta agarda kishi gunoh qilar ekan, u o'z aqlini bitira boshlaydi. Chunki shul ishaqlarda kishi Alloh oldinda itoatsizlikni ko'rsata boshlaydi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam turida bir hadis bor. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذا رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه. Bir vaqtni Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam yanımızda o'tirgan kelish kila boshlagan edi. Hatto tishlari ko'rina boshladi. Shul vaqtda Umar ibn Xattob shunday so'rov beradi. Ma adhaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ya Allah'ın işçisi, narsa seni kıldirdi? Ne için sen kıldın? Şu vakitte Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qala rajulani min ummati. Benim ümmetimden bulgan iki kişi. Jathaya bayna yaday Rabbil izza. Allah subhanahu wa ta'ala oldunda kıyamet gününü basıp dururlar. Faqala ahaduhuma. Hem oralarda bulgan bir kişi aytır şunday söz. Şol iki kardeş basıp duralar. Allah Teala'nda hem birisi ayta Rabbisine müracaat etip, Ya Rabbi, khuz li mazlamati min akhi. Ya Rabbim, benim hakkımni benim kardeşimden al hele. Mana bu dünyada yaşayanda tüy kişi bunlara qarata adilsizlik kılgan idi. Adilsizlik kılıp hakkın kiri qaytarmadı, gafuvun sıramadı, kıyamet günge kaldı. Hazreti ayta, Ya Rabbim, benim hakkımni, benim kardeşimden al hele. Şul vakitte Allah subhanahu wa ta'ala aytır. فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٍ. فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٍ. Biz senin kardeşin bilen nerse işler biz miken? Senin kardeşin bilen nerse işler biz miken? Anarda bir ninde izgili kalmayı bitindi. Yani bu so'nggi izgiliklar, bu kishi anardan u izgiliklarni ola.
Бу бит кыямат көн. Bir narsasiz qolib bo'lmay bitinda tug'ilmi so'ng. Hamtaga ayta, mening hokimni oldi. Shul vaqtda tegi kishi buni ishlab bitinda. Allohdan ham ayta, "Ya Robbi, falyahmil min awzari." Ya Robbim, atusa mening gunohlardan ol. Ham Alloh subhanahu va taala ko'zlari yosh bilan to'lalar. Ham ul ayta, "Inna zalikal yawmun azim." Ul qiyomat kun buyuk kun. Bil azamatli kun. Yahtaju an-nasu an yahmila anhum min awzarihim. Ul kunni kishi ulardan gunohlarini oluvin har birisi de tilar, har birisi de shunlarga muhtoj bo'lacak. Ham Qur'oni Karimda oyatlar keltira. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ul kunni kishi o'z qardashin tashlar. Abisin da, enisin da, kardeşin de taşlar. Ve ummihi ve abi, o'zining anisin da, atisin da taşlar. Ve sahibatihi ve banih, o'zining xotinin da, bolalarin da taşlar. Nishiginde taşlamay bitini men. Jamoat, biz hozir uni anglay olmaymiz. Bugungi kunda biz uni anglab bitira olmaymiz, lekin shuni anglarga tiyishmiz. Ul kunni shunday darajada qo'rqinch bo'lashak, kiri qaytib bo'lmay, bir narsa ishlab bo'lmay, bir narsa tuzatib bo'lmay. Endi jiydiq izgiliklarni shular bilan Alloh taolo oldinda kelib bosdik. Kelib bosamiz. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughnih. Chunki har bir kishida ul kunni o'zining mashaqqati yetarlik bo'lacak. 80-sura 34-37 oyatlar. Bit ul kunni Alloh subhanahu va taolo bizga kitoblarni bergandan so'ng, ul kitoblarda biz narsa o'qirbizmi ekan? Mana biz bu dunyoda qilgan amallarni endi. Bugungi kunda farishtalarga narsa yozirga amallardan ham so'zlardan kun sayin biz ularga aytamiz, o'zi bizning amallar bilan. O'zi bizning so'zlar bilan ularga yozdirtamiz. Shul vaqtda ular aytar, "Ya Robbim, mendan gunohlar ol endi." Alloh subhanahu va taolo onarga aytar, "Irfa' basaraka fanzur fil jinan farafa ra'sahu." Alloh subhanahu va taolo onarga aytar, "Boshingni ko'tar, ko'zlaringni ko'tar, jannatga qarali." Jannatga qara. Hamol kishi boshini ko'tarib jannatga qaraydi. Ham aytar, faqol, "Ya Robbi, ara madaina min az-zahabi." Ya Robbim, menamda oltindan bo'lgan maydonlarni ko'rdim. Va qusurun min zahabin. Ham oltindan bo'lgan saroylarni ko'rdim. Li ayyi nabiyyin hada? Ya Robbim, bu nindi payg'ambar uchun? Li ayyi shahid hada? Nindi bu shahid uchun shunday o'rin, shunday. Alloh subhanahu va taolo javob beradi. Hada liman a'ta thaman. Bu shunarga kim menga ol o'rinning bayasin beradi. Shul vaqtda ol kishi aytar, "Ya Robbi, va man yamliku zalika?" Ya Robbim, sen kimda shunday baya bor? O bit manda biz kirdik da ana mashina million bo'lsin, manda ana televizor bo'lsin, manda kirdik da oldik oqsha. O bit jannatning bayasi yo'q. Bayasiz ol jamoat. Mana eng qadrli bizning aniyalarimiz, atilarimiz qaroz. Bu dunyoda bizga agarda aytsalar, "Mana sen oqsha aniyatingni ber" desalar, bermaymiz, chunki aniyating bayasi yo'q uning. Bolalarimizni bayasi yo'q. Yaqinlarimizning, xotinlarimizning nendingna problema bo'lmasin, orada baribir bermaymiz, chunki ul kishi, ul bizning yaqin kishilar.
Бәясез. Әмне қиямет көнне хатыннан да қашыр, баласынан да қашыр. Жәннәтнең бәясе тагында зуррак булачак. Һәм кемдә соң шундый бәя бар? Аллаһ Тәала унарга җавап бирәчәк. Әнтә тамликуху. Ул бәягә синдә бар ди. Бимәдә? Нәрсә белән? Нәрсә белән миндә андый бәя бар? Каян алыйм шундый бәяне? Бер нәрсә юк бит инде. Бу дөньяда бөтенсе калды, бу дөнья юкка чыкты түгелме соң? Би'афука мин ахик. Синдә бәя бар ди ул. Синең үз кардашыңны гафу итү белән менә аның бәясе. Әгәр дә кардашыңны гафу итсәң, демәк шул бәяне биргән буласың. Һәм теге әлбәттә нәрсә әйтә? Раббым, мин гафу иттем инде все. Раббым, мин гафу иттем. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayet "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah." Agar da kim gafu etsa, maslahat qilsa, onarga ajrin Allah Taala o'zi berashak. Onun ajri Allah Taala ustunda. Allah subhanahu wa ta'ala ninde yumart ekanligin jamoat biz bilamiz. Allah Taala davom etadi. Aytadi: "Fakhudh bi yadi akhika fa adkhilhu al-janna." O'zingning qardashingni qo'lindan tutib jannatga kirgiz. İkigizde. Ne Allah'ın yumartlığı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunda sözler aytdı. İttakullaha ve aslihu zata beynikum. Allah'tan korkunuz. Hem arağızını maslahatlagiz arağızını. Fa inna Allah Teala yuslihu beynel muslimin. Allah subhanahu ve teala hakikatte imanlı kişiler arasında maslahat kıla. Şuna görə cemaat iskənglə düşürəm. Kıyamet günü hakiki bankrot şul bulacak. Kimnin namazı da var, urazası da var, hacı da var. Lakin birisi turunda gıybet söyledi. İkinci turunda buhtan söyledi. Birisinin kanın töktü. Dördüncüsün kıynadı haksız. Ham kıyamet günü şul kişiler kelip onlardan ajir savaplarını ala başlarlar. Ajir savapları bitkenden soň günahlarını kaldıra başlarlar. Şoňa görä bir ýakdan biz tynçlanyrga tiýişbiz. Tavuş ýarga bik kirekmidi indi onun. Biraz na zapravkadan benzin salmadılar miken? Biraz na gaýdyr adilsizlik kıldılar miken? Gaýgyrmagys. Gaýgyrmyk, ul hakny biz barbyr alacakbız. Bu dünyada bolmasa tege dünyada. Lakin ikinci ýakdan birazna korkutup tajibera bu hadis. Çünkü eğer de biz kimgedir qarata adilsizlik kıldı iken, gafu soramadık, hakkın kaytarmadık, bizden bit alalar ana. Şoňa görä eğer de bizge qarata bolsa, qaygyrmagys alabız. Amna eğer de biz kimgedir adilsizlik kıldık, ertege kaldırmayk, Cumgadan soň çygu bilen şaltaratıp kardeşim gafu et. Kardeşim hakkını aldım, kardeşim balay işledim, tegiley işledim, ya Rabbim meni gafu et dip ertege kaldırmayk. Çünkü her biribizde de akıl var. Bu dünyada işlegende bir ay zarplata alır için tırmışabız. Eğer de mine bugün tünge kalsan premiyada östep birabız deseler, tini bu işleybiz. Bu naşar nerse tügül. Lakin kıyametke de ezirlenirge gerek. Allah subhanahu wa ta'ala her biribizge de nasip edeseydi, kişi hakkın almaska, alıngan bulsa qaytarıp gafu sorarga. Allah subhanahu wa ta'ala her biribizge de günahlardan yirab bulurga nasip edeseydi.